Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle prošle nedelje ozvaničio svoju istopolnu zajednicu sa dugogodišnjim partnerom, što je izazvalo različite reakcije. Suprotno ovdašnjem ubeđenju, ni u Evropskoj uniji ne gledaju svi blagonaklono na ovakve zajednice, posebno u konzervativnijim zemljama. Jedna od takvih je Portugalija. Kako tamo izgleda istopolna zajednica, prenosi nam Milan Srdić. Helena i Tereza čekale su veoma dugo na pravo da stupe u brak. Svaki korak je bio borba. Nakon 4 godine aktivizma, konstantnih kampanja i pojavljivanja u svim medijima u Portugalu, postale su prvi par koji se venčao samo nekoliko dana posle usvajanja zakona o istopolnim brakovima u ovoj zemlji. Bila sam udata za muškarca, nisam imala problema da se razvedem, ali ako volim ženu, zašto ne mogu da stupim u brak s njom? Zajedno sa svojim ćerkama iz prvog braka, par se preselio kao porodica iz velikog grada u malo selo u pokrajini Alentejo, daleko od očiju javnosti. Život ove porodice nije lak. Jedina primanja koju imaju su samo 300 evra socijalne pomoći. Većinu hrane moraju da uzgajaju same u maloj bašti iza kuće. Nisam radila 4 godine. Sada je nemoguće da dobijem posao jer me svi poznaju zbog mog pojavljivanja na televiziji dok smo se borili za svoja prava. Za razliku od velikog dela društva, nekoliko desetina stanovnika malog sela gde su počele novi život nemaju problem sa njihovom seksualnom orijentacijom. Ako se vole, imaju naše poštovanje. Ja nemam problem. Prihvatam tu vrstu ljubavi. Sve do 1982. godine homoseksualnost je bila krivično delo u Portugalu. Čak je postojala i policija, čiji je posao bio ne samo da identifikuje osobe drugačije seksualne orijentacije, već da ih prati i uhodi. Dolazili su u kafiće da bi slušali, u klubove takođe. Čak bi razgovarali sa vama, nudeći vam čašu vina ili viskija, ne bi li saznali šta mislite o tome i ne bi li otkrili vašu seksualnu orijentaciju. Ako ste bili pripadnik srednje klase, sigurno bi vas ucenjivali i morali biste da im povremeno dajete novac. Ako ste bili siromašni, sigurno bi vas pretukli. Zatim biste išli u zatvor ili u neku vrstu mentalne bolnice gde bi ostajali godinama i bili zaboravljeni tamo. Takođe su nas šišali na ćelavo, kao skinheade. Naravno, u to vreme niko nije bio skinhead. Ovo je parada ponosa u Lisabonu, scena koja je bila nezamisliva pre 30 godina. Ove godine postoji i poseban razlog za dodatno slavlje. Glavna tema ovogodišnjeg Prajda u Lisabonu bili su istopolni brakovi. Ljudi žive zajedno po 40 godina i sada imaju prilike prvi put da zaista budu zajedno i pokažu to svima. Naravno da je to dobra stvar. Konačno smo u neku ruku jednaki, međutim zakon još diskriminiše u smislu da i dalje ne možemo da usvajamo decu i stvaramo porodicu. Zakoni se možda menjaju, ali u katoličkoj zemlji poput Portugala mnogo je teže promeniti stavove. Ovo ovdje je crkva Svetoga Antonija, jednog od najpopularnijih svetaca u Portugalu, poznato kao svetac ljubavi. Inače, Portugalci koji veruju u čuda dolaze ovdje da se mole za pravu ljubav i bez obzira na to kakva je ljubav u pitanju. Stav katoličke crkve je jasan po ovom pitanju. Kao i ostale, ovakvu vrstu braka smatra neprirodnom. I pored više pokušaja da dobijem izjavu, niko od crkvenih zvaničnika u Portugalu nije hteo da ih daje. Vernici su mnogo raspoloženiji za razgovor. Ja sam protiv takve vrste braka, jer je prirodan red stvari da muškarac oženi ženu i obrnuto, kako bi mogli da dobijaju decu. Bog je stvorio muškarca za ženu, ne muškarca za muškarca i ženu za ženu. Tereza i Helena takođe veruju u moć svetaca, iako crkva njihovu ljubav ne prepoznaje. Platile su cenu jer su bile pionirke, ali kažu da je vredelo u svakom smislu. Sada smo zasnovale porodicu, što ranije nije bilo moguće. Takođe postoje i zakonske komplikacije za našu decu, posebno oko nasleđa.
Ako neka od nas umre, nasledna prava su sada ista kao i kod heteroparova i one mogu da nasleđuju bez obzira na to šta se desi. Po pitanju istopolnih brakova i liberalna Evropska unija ima zadršku. Od 27 zemalja članica, 6 ih priznaje, dok je u nekim dozvoljen samo oblik istopolne zajednice. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu u kojoj se navodi da gej brakovi nisu univerzalno ljudsko pravo i da države nemaju obavezu da dozvole brakove istopolnim osobama, što je rešenje i za one koji im se protive i za one koji se za njih zalažu.